Alors, des maths, Théo et vite fait TV, amant gant marin, des maths marins. Des maths, dit Théo. Clevet donneus, au postgrad ar kenskrivadig Herbignou et NRR cause, Guré. Ya, Gure, kemmennement, mes autres menet evit ar vech kenta NRR cause daou vilenek ar blot remenet, hag an var an dalchen a nekepel. Setu ils ont tremenet gant ma vreur et Herbi. Iguer meus ket dal ret sonj ma deus ar pez o tremenet var al leuren. Mais nam sonj eo an dra eo rede ober ar vech an evuez. Mais krogarin endro ar vlo auton e rin endro gant va vreur. Var peser ton au poids Greta Herbignou. Greno moi var startigen. Ar gant aouen eus startigen ya. Mais ar blo auton vo kegret an dravelze, vo kekemer gant aouen, kemeret vo enfin ur son en 1000 an avezet hag evo ouspennet evo bignou gant an universitaire. Vid m'avait fait un tammig gwellor. Vid eve fait Herbignou e gwir quoi. Ya setu pegar non ne oem ket gwall préparé evit Herbignou ar blot remenet da gaze vo labouret start evit gallet gounez ar priz. Et an évoqué de la one again quoi. Non, ket ar vachement. Ok, bon bah Trugare marin, bah Kenavo, Kenarvéchal. Kenavo.